Kadokawi kat news kelang arat dona pansita minin hin pen adap kemia kardom nang patur iklo kardom tangtinon biar tang ton pen arjuik thap Hauraghat Block Primary Health Center along Make Akiso kachilang awar sai ki pipon jia phanpura hem ki kim jia phan karbiang no autonomous council ok pran kilang IM khonsing rong pi arideng pen long isom pontang lo Hauraghat BPSC Hospital along pena anani dingtui aphi Make Akiso kachilang awar sai kavide dajok Hauraghat arat pena anaka siksa ndulo Make Akiso kachilang jia phan akehilo andam nang kopitilo lasongsi Hauraghat constituency ang kangsitami Make Akiso kilang jia phan Jorhat Eye Hospital along ansi dam nang koklo lasongsi Rara Tumphan kapajoy ke jia phan Hauraghat BPSC Hospital along amatsi Make Akiso kachilang jia phan ahem ki kim kirang pon jia phan opran kilang IM khonsing ropi arideng pen long isom pontang lo Bangso ahem ki kim jia phan sika kuti isira surit home cap an panong pon Lasti ahem ki kip sitame ciklo jon thomang bong patang ponji pusi pachini pon Bangso asa yang deng along Dr. Longki Tongbi Dr. Nogen Medhi Lolito Hazarika Hauraghat Municipal Board Chairman Protap Kondiko Tilok Chandra Pukan atom cetong rente Bangso Hospital along pinso phanta ardos phanta award doji bed ko bed cap lo hai bed cap do ipo pinki dak ejon modern technology pen you emek kichelang ahoronjam amokhan dak penke labang so ki koi a building ki kim estimate labang 1 crore 30 lakhs 1 crore 30 lakhs afang sanction ustama aban scheme joini si 2012 13 halo sojoni si building main bang ke litumla 80 lakh pun masih ton nako mane paisa bang horde sejak karbino autonomous council pen sistem lakh ke pabadu si hospital bang patang penke ilitum ningarong alam je district hospital da ilitum longko da bukajan long penke colonial model hospital sistem patang da prangko office sistem nalitum farangki ajirpur dongkhani lichuning ringtung je ilitum chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma sir rara phani kichuning rido covid ilitum akiso bangke vaccine jipilo bumat kipangkiri gido langsung da theklam lo asi praya monitum mask kichi e benge buloko sanitizer ken e lason ke theklong si ong sirara phani lichuning ringtung je nangli tumla covid स्वभाव बांके बिहेवियर बांके नाले तुम चिउ नांगने अपन गेले तुम न्यूज़ पे नहीं था अर्जुलंग बम लो इंटरनेशनल न्यूज़ लो अदो को बेटा लांग लो अदो किस एनीथिंग से मोबाइल डोर पे मा अफ्रीका संस बना जगह था मुनी किसी अफाई को वीडियो अपन के नॉन जितु डेल्टा वायरस जितु की क्लास लाबांग के अफांग फान मत नॉन अजा को इंटांग चेतो सिलाना कांग टांग apilo sila so kiso bang kichpa jogye phan non karbing no arat atok anu atum non anta vaccine ki gp pe ba kichi pongrai phan ki bor i do pila sikadu ko be phanda vaccine bang chi nai bisi suning ring tu Teso azur ke patu aklamalong ke chengsia pong inter lumbajong village level knockout football tournament ke patu kapiro pona berta kat news along berta na pali Pini matizong ni Phai Siani anikang sampor pai kito maporpen Lumbajang constituency of Harman ke Chengsia Phong inter Lumbajang village level knockout football tournament Theso azur patwa kilometer po Lamding road anong si ke patu pon pedolo ke patu Chengsia prang LYT asonga lama mefu Elvin Timung ahin pensi ingthur pondo laso ame along Rachai claim bang thangsing Timung Lumbajang BDC members Ratu Teron anparta LYT claim bang bang fiatom chetong tondo Apitu LYT AGS Thengbeng Inglenga Hinpen Anin Kimia Jok Football Ajarsia Kijoy Pen Lumbajong Ube Kimia Tama Phatma Thaponsi Iponlo Laso Ajarsi Sitame Thangsing Timung Arideng Pensi Ingpu Pontulo Sosi Pini Bangso Kipatu Ponalo Rongmarjong Football Club Pen Langmili FC Atum Angbongsi Kipatu Pon Pedolo Sosi Masapso Rongmarjong Football Club Atum Kithek Mochota Jok Gold Lipen Chipahai Ponlo Lasi Kiwang Jilang Anisitame Bangso Kipatualo Lumbajang constituency Hawar Owe Kimi Penchenglo Arong Arat Atom Doata Kachira Kachito Donjia Phansi LYT Finance Secretary Enjoy Tiso Ahin Pen Apen Sports Secretary Sodar Biatum Ahin Pen Tuning report to Lelitum Pini Labangso Ladak Theso Jur 5 kilo fil along pen Lelitum Lumbajang Youth Team Pen Kipatir Tipon Labangso Football
abang nelitum pini pangceng pon lo lapen ke pangceng pon first atim bang ke lapuson lo isi bang ke lang mili lo isi bang ke rong marjon nelitum la village level lo asal taksi nelitum kadu kawe lumbajong angkang pi mate owe kimi apan sport penceng lo lapen nelitum kangthur ponji lingha asal taksi lumbajong kadu kawe ara dapat kami ekta message dari itu nangletum labang so football pucut kali adang pi nelitum la kecali nengahin bang ke tenang kontrang nengi lapen nelitum unan ke Japan provinsi nelitum neli LYT mate lumbajong youth team finance convenor rahin petame dari pangdak pono nasi nangletum nang cerapun provinsi ning cethe pono tim kan ke nelitum tim krepo si long pola Thesojur along bangke Thesojur la so filong bangke another afil nentum dolang netum non ke thoma fil dolang langkayan dolang nihang rong ke dolang lason la kasi disama dolang neletum pudam polote 40 above fi kadu ko ta ka thom bang netum endet ko lalu lakan kadu ko alam la sport ahi la lama bang ke sport secretary do alang di pachini na Bajong youth team pen participant la football tournament di pangceng pon ilo tapi sojo lo si pangceng pon lo sini cukup bang ke lang mili lapen dak erong bethe sorry kasi lason nakha mili ko masuk tournament no kowe dak sojo pachua klamong bang ke tim Kepo ambon sih, tentu kon sih tongkon lo. Akan terang live kajang bersulan, akan sama ada bersulan. Masih ke haji, akim Tuhan mangke ini pun suri info rapopi konpo. Lapen adun suran asap Tuhan mangke ini tu suri kepo ambon konpo. Lapen ames tina long, ini tu mes udah mes ponta doji, piar udah mes ponta doji. Nanti mau finalan nih mangke aku beres buku pada di disiplin tim doji langsung taksi. Dengan ini tu kipi pon doji anong masih ada kue lumbajong arat hantam ini pun tuning riglo bangpen yang cepati dunun kusining tuning riglo lapen larong arat tum antame kelang alon jaga doni fasil ini tuning riglo lumbajong timahin ta non malam so porapan bir tamu ington iksna Why is it so hard to find sunglasses in frame display fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Among the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite D4 Medical College. To know more, contact 93650376618. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihina mopi putat bir talong wang tulong
Dong mo kakahawar harong hangarong amikar Joy Singh Hansi lapen Goma Devi timung piat tuma sopi bangkit hom lapen sopin soi nurat tum ang bong pen astopia dakwam arati Hansi pi non head jong achmar super 40 along pen NWT astat lang along chipa ondun si All India category rank 439 ang deng chipa long dun pen Guwahati AIMS along kachari dun thujia phan kapachini pona berta non head jong perangki Raji bepen berta nang pale Arati Hansi pi kachari ahin kabori lapen kachpadu kajok NWT asat lang along chipa ondun si All India category rank 439 ang deng chipa long dun si Amina apia patum kaheman lapen amit hang akimang ateng chipa onpon Arati Hansi pi asar bura Joy Singh Hansi alang ni inot sai chuti kichot abang pu lapen asar pi Goma Devi timung pisitame asa long sai choklem don chot pensi asomar atma phan chipang reng long Alang itu masuk pihak dakwam Arati Hansi pi bihek pen takacari ahin ke mesen ang tek long si dok muka Church of Christ School long padun pen kep ang ding along first rank cepalong dun long Science subject cari dun pen Dr. Kiman Japan asar pi sarbura tuma phan aning ke hangalam kacetan ateng pen kapacun Japan Hosai Miriam Achmar Women's College Science and Technology along HS ang ding cari dun pen satlang along 85% ang cepalong dun si Achmar Super 40 along akijoy pen coaching and dun long Lapen NWT 2021 format sat lang kitok chipa ondosi Guwahati AIMS along kachari dun Japan dim chipalong dun long Arati Hansi pi NWT 2021 asat lang ki undunang theklong si Achmar founder Maulana Badruddin Achmar Sirajuddin Achmar lapen Achmar group atum pen anparta Achmar Super 40 along thanbang atum pen archopon Kami aprang kichari dunsi matha nang po out of Karbi Anglong like I stay out of Karbi Anglong at Hosai because we usually used to think that we are away from our district, so we may not get that love, but it's not like that. If we are away from our district or our home, but they also support us, they very much support us, even the friends, though they are not Karbis, but they love us very much. Alang tum ilip tum hanta chinghon pikan, angko supportive pikan, lasipi nili ta isi example of dak nang litu mang thek long po like today it's because of the Achmal Foundation. Alang tum kaprek ajati puzdami ili Karbi tum hanta nang chirap pik lasi alang litum hanta choro lo. Okay. Message me. Pini ada babir tabang elapang si kangton iklo do metak mi kurwang tu